کێشۆ گرفتەکان لە ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست ئێستا زۆرن. ڕۆژهڵاتی ناوەڕاستە کوڵێ بە گۆڕانکاری سیاسی و کێشەی ئابووری هەیە و ئاڵنگاری کەش و هەوا هەیە. بۆ ئەمە سبەی مێپز بەڕێوەچ بەێ فۆرمەکەی گەلەکی گرنگ و گەلک زێدەمەیوان کەسایەتی ناودار فۆرما مەپستە بەشاریتکن گرنگیە فۆرما مەپس دهۆکەی دکتۆر عیسا ئیدریس موسا مامۆستا لە زانینگە هەن ئەمریکا کوردستان لێ دهۆکەی لەگەلمە دەبن سلااو و ڕێز بووتە دکتۆر ئیدریس دکتۆر گرنگیە vê فۆرومê giringiya vê korbendê destpêkê de ji te werbigrim ku di demekî wisa hestiyar de li Kurdistanê lê dihokê dê birêve biçe. Fermo doktor İdris. Belê şeva hewa baş bîtin. Taybetî yanî katê vê korbendê kateke zor zoriye giring e. Yanî em dibînin evrûke herçi nebîtin li sê astan gelek pêşveçûnê çêdibin. Bû nimûne me hey astê navxwî sehkeyne bi taybetî li Iraqê bixwe pêşveçûn zor bilezin gelek pêşveçûnê çêdibin. Piştî hingê me hey li astê herêmî jî her xwisa agireke zor yê haliyan çêdibêtin taybetî hebûna şerî et navbera İsraîlê bi navbera Hamas da biçîne et astê siyê da jî astekê nîvdewletî ye. Ev e bû mawayekî ye ku şer çêdibêtin et navbera Rûsya û navbera gel Ukrayna da. Ev xale gelek et giring in taban ku bihêne giftûgûkirin û mêhvan bihên giftûgûyê servan babeta hemiya bikin. Zankuya Emerîkî ya Kurdistan li dihokê xwe dikete xudanê van çalakiya radbîtin kesan kum diketin. Ev kese eş dîsanekê eş astên cêwazin, eş astê navxweyî, eş astê yê herêmayetî û eş astê navdewletî jî tînîtin li Kurdistanê kum diketin û bi taybetî li bajarê dihokê kum diketin ku giftugû bihête kirin in ser van hemî xalat ha ku têgihiştinek çêbîtin, diyalogek çêbîtin et navbera van kesan hemiya da gengeşekê bikin ser van kêşa hemiya sehkenê yanî bi taybetî rojhilata ya naverast me hey hekem sehkeynê ji layenê yê mêjûyî ve herçi nebîtin mêjûya wê ya taze û bi taybetî et nîva duwê da ji çerxê bîstê û ta gonûke heyan bû heya merîdanê rastî yanî gelek yê giring çêdibin. Bû nimûne me salê heştê dît şer çêbû et navbera Iraqê û Îranê da. Piştî hingê me dît şerê Kuwêtê çêbû. Piştî hingê me dît tedexuleka ya navdewletî çêbû. Hêdîka bihên sehkeyne şerê 2003 li Iraqê û piştî hingê hatina Daeş bû li sala 2014. Ev bûyera hemî gelek et giring in. Bihêne gengeşekirin sehkenê egerên wana çi ne? Yanî bûçî ev çende çêdibîtin, bûçî ev cure neseqamgîriye li herêmê heye. Wan kesa bînin ev kesê bi spûret vî biyavî da gengeşa van xala hemiya bikin, diyalogek peyda bîtin navbeyna hemiya da. Heke çareseriya wana jî neyê te darêjtin herçi nebîtin, cure têgihiştinek çêbîtin et navbera van kesa hemiya da û her xwisa em jî xwe amade bikin wan tiştên neçaverîkirî ku dibîtin et paşa rojê da rî bidin. زۆر باشە دکتۆر ڕاوبۆچوونی جیاواز هەیە لە چارەسەرکردنی قێرانەکانی ناو ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست. بەردەوام گۆڕانکاری سیاسی لە ڕۆژهڵاتی ناوەڕاستدا هەیە. دۆخی ئابووری لە دۆخێکی قورس و سەختایە لە ڕووی مرۆیشەوە بە هەمان شێوە و هەروەها لە ڕووی کەشوهاوە کە کێشە و گرفتێکی زۆر گەوری بۆ وڵاتان دروست کردووە. ینی تا چەند مێپز دەتوانێت ڕاوبۆچوونە جیاوازەکان کۆ بکاتەوە و تێگەشتێکی گشتی بۆ بابەتە جیاوازەکانی ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست دروست بکات. بله یاشمه آرمانجا سرکی یا اوی دیداری جی هرف چنده کو سحکنه اوان خالا همیا کردستان الزانکوی گنگشه بکن اوان کسا همیا بینن میوان بکن کو شرزایی که بیتن سروان
کێشا gelekî ji wan ew kese bin ew kesê xudan dest helatdar xudan biryar babetî baş têbgehin sehkenê ka egerên van tişta çine çareseriyê wana dê çibin cure nêzîkiyek çêbîtin et navbera van kesa da ev kesê girêdayî pişêweyekê çêdibîtin gelekî rastexû girêdayî van kêşa bû nimûne yanî heke kêşek me hebîtin wekî kêşa guhorîna ya keş û hewayê êkiş kêşê zêde zêde giring e haliyen li rojhilata navberast hemiyê çêbûye yarî detin kartêkirinê wê em hemiyê dibînim şêweyekê gelekî rastexû roj bi rojê ev kartêkirin hebûmeyê diyar dibin çêdibîtin paşa roja me hêşta berev xirabtir ve biçîtin li gelek ciha ew kese bihên sehkenê gengeşa van cure babetê hosayet giring bikin ev babete zor zor giringin em nahî vet girêdayîne jiyana xelkekî va girêdaye seqamgiriyê bi şêweyekê giştî li welatê Iraqê rojhilata navberast û heta biçîte astên navdewletî jî ev çende zoriya giring e dibîtin ew kesê bihên gengeşa van babeta bikin li zankoya ya Emerîkiya Kurdistanê li Kurdistanê li Duhokê dibîtin ew kese neşên yanî bigehne biryareka ya kûtayî û evan kêşê tên hemiya çareser bikin bes her çi nebîtin zanku hewl detin cure platformekê çê biketin bibîte bingehek ew bingehe bişêtin gengeşa van babeta hemiya biketin heke çareseriyeka kûtayî jî pê çê nebîtin her çi nebîtin ew cure nêzîkiye çêbîtin etnabeynawan kesa da ev babete bihêne gengeşekirin giringiya wê divê çendê da gelek ya berçava دکتور ادریس نهاد فورمی ده گلک کسایتین نافدار کسایتین به باندور ده آستا نافخی ده آستا عراقی ده آستا روشلاتا ناوین ده آستا جیهانی ده ایکو بشتاریت فرما مبسته دکن اف دیالوگ دانوستاندن بیرو رامان ایکو ده فورمی ده ورن زمان دکارن چی کارگریه چی سودی بدن پلاتفورما سیاسی یا کردستانی و عراقیش دیتناته چیه دوی درباره؟ بله بگومان یعنی خالایکی و افکسه دین ده کلتوری کردی بینن ده باجر کردی بینن ده کردستان بینن ده بینن وکی جوره لاندکه که همی کسات حوینیتن کسی کرد ده هیا کسی چید بیتن عرب ده هیا کسک ده هیا تایبتی یا دینی هیا اف جوره همه رنگیه کردستان ده هیا و همه رنگیه همیه اتحوینیتن اف اشلایکی و اشلاینکی دی و وقتی اف کساتین پتر جوره اشلاین دیپلماسی و بونمونه جوره اعترافك بو هم بو زانكويك و زانكو بشيتن سر آستك يهرمي سر آستك ناف دولتي رولي خو بگيريتن اتگنگ شكر نافان كيشت گلكت مهم دا و هر حصادان پیدانكا یا ناف دولتي بهرما كردستان جي وكو كيانك سياسي يكود بيشنه نان ستيت اكتر آنجي اكترك یه نه دولتی که هفته کاروله که زیاده گرنگت گیرن ات سیاست هریمی دا و سیاست ناف دولتی دا و که آماجه ما پیدای ات بیت نف کسه نگهنه یعنی چاره سریه که یا کوتایی وقتی وان بابتا گنگشت کن بس هرچه نبیتن دیالوگ اکت ناف براوان کسا دا پیداد بیتن نزیکی اکت ناف بینوان کسا دا پیداد بیتن اف کسه اکو دو نزیکت بینن اگه دریا مجی پیتی تکرن که بو پاشروجه یعنی چه بو چون وان کسا هنه اف کسید بریار در دیتنید وانا برف کیوچن بله سپاس بو برز دکتور ادریس موسی مامۆستای زانکۆ سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستا سپاس دکتور ادریس